Bia Kamal Kanwa TV Malwe Kaya Ngwasame Bierwaini Tipaino Bien Carlington Katung Nene Tenas Chuja Peru Jeno subscribe Kapi comment Kapi notification bell Bidetwan Wana Kadara Bandi Kajan Ngwasame Eno Bimal Bebenre Wika South Sudan Ki Binad Bigishan Kamal Kenyam Gora Lan Medit Araja Banling Ngwasame Kajalarame Araj Mishalat Mugo Liang Along ka kwi kuma mandana roi ke kirma yadit ka kwi Dr. Riek Machar rajan kwene ya gwasame information mugoliang la rajan latke jang antame murai kona mlada kana ka club house mlada kana ka social media neken ala millet kana bike Dr. Riek Machar bikana yegwire kuma ka baja joirar ki baja let kamijak ka kore no michikana ko ngaje no Riek Machar tel gwat ki tel power alo chi korche de tin ko ntama kor ngor wona jen gambe michi korche de tin alo cha chi ngaje no cha kwa full scale war rewe ka South Sudan nyok ana bukan kwer no bol mel bukan chu lalet ba cha kwer la president ala ken tel ka gwat mi let kan bol mel kwera ka jantama ajen kulitek rol dial gu ngati tel gwat mide kan kularno chana jen nang kwer ka dom the only way bukan lat keja ba Dr. Riek Machar ba ja kon dismantle ba ja kon which totally which ka South Sudan ka kore yo michikan ngaje no chikan te dialet kan igen ka longa lene chikan wari gan ko korodian chi wecha rode jenial chi wecha kainial alo chetel ngot le ala gor no bukan bol mel bukan chula let che to kurun cha bele lana wo mi cha bol me chailat kwerm agenda lat kan ta me kirmi yadi mi kuyena ne wona no me le rode gor jeno brand be jangaj bol mel ajaram rana kwainke ala kweranta menen yana majale wenere role Ethiopia we right Dr. Abiy Ahmed take you to gor keneja ko buka take ne to bikan ko wike yo to ba jur ko bu kula take do mi bikan ba je kula lat kwara kaje ala president dung South Sudan bol mel tama ngode kan lat kwara ko shi medan lat kana she fail but take another plan dob do dia la plan e mi she fail ka den mo plan B mana plan C ne bajatan baden joga chicken plan A she succeed chicken Dr. Riek Machar chicken yen antama ku kan goro ba ngajago en Dr. Riek Machar am balun wala charge bulun men ci plan A che to ka je ka chicken Africa Union kelew chicken block ko chicken bi ka Dr. Riek Machar mo na me ajen move dini jana lon ko mum na dial chicken block by any mean which mean that Africa Union che tel power ka antama the only way dana buga take power nyok ala do aleken kan wari ajen ko al gorno beken Nasser beken yeg mo keden medit beken don wara content chemet ka jen kir point beken mo keden medit e way mo gor kano beken Dr. Riek Machar got ka dial beken ka weekend ke beken ka jagatalot beken lwak beken bol mel beken chulat kwara ko mu kan go dial ho kan ka kap point en kir mo yadi be chute ka power dung military dung denya mi charge bule lwanko ba jawo trambi le lwanko wo jaja ko be bom ka le ba chota kaja duno na me charge nen amiye diala content chamono kware yugo juba kete kel kaja especially ko lan ware gikene to Dr. Machar yen ngon Dr. Machar tel ngon mi chama yar ma dong gwada de tena tama ten yen lwak yen dar ngon dar ko yarde re duele ya yenten cha yen gwad mi tele outside tele outside ko communicate ke ajen kirma yadi point te ka longa ka power gwad mo nakana walel kenedi e long dienan kiren tam badwale ken kan ware to rani shanko Riek Machar lat je ka je kum kirma yadi lat ka je ko janan war cheken ko shi o to e opposition point kirma yadi dwale jen ka Dr. Riek Machar ko gwen mo Dr. Riek Machar wo chub gwa kwingwin ken dialan jinka community jang ke dinka community ke libe fail bu tel power changa par mo todo nene chebete kake so ajen dan to on tama
an ban jigum radian